Thutha wa kliniki ya St Matthews gukorwo na gicanjama muthenya wa ira, o ni thutha wa muiretu kwirikana kwirire kliniki-ini yo akigeria kuruta nda. Riu thibitari ino nihingirwo thutha wa mungururio uria utabanirio ni ruhonge rwa ugima wa mwiri rwa thirikari ya kaunti ya Kajiado. Mugururi-ini wao ni mahithukirie ati kliniki ino ya St Matthews ndiri na njira cia gutwara giko, ni magite njira nginyaniru cia kuramata giko kiria kiumaga thibitari-ini iyo, nduri na indo njiganu cia urigitani, ndukinyanirie ikiro cia urigitani, na oho nduri na arigitani makinyanirie ikiro. Na undu wa kumakania ni ati ndagitari Kivuva akoragwo ari ndagitari wa mirimu yothe, utekumakania ni muthemba uriku wa murimu murwaru ari naguo. Kuringana na murugamiriri wa ugima wa mwiri wa muingi kaunti-ini ya Kajiado Ezekiel Kapkoni, augite kliniki ino igukorwo iri hinge nginyagia riria makarekereria riboti igii makinya maria magutacukia. Ndeto ino yukite thutha wa muiretu umwe uria urorite kwa ihinda ria ciumia igiri na mwiri wake gucoka kuonekana mocarĩ-ini ya City, kwirikana ati ambite guthie kliniki-ini ino ya St Matthews mbere ya kwite. Ndeto iria ndagitari Kivuva araikirire mukonde ati muiretu uyu akwirire kliniki-ini iyo. Alimwambia anatoka Chang'ombe, unasikiaje? Mimi natoka maji na damu inatoka. Nikamuuliza, nao nani amekuleta? Nimekuja peke yangu. Ukiwa umekuja peke yangu, unaweza kaa hiyo wewe, unaweza kuja peke yako hapa. Basi daktari, mimi niko na uchungu, kwanza ni admit, kwanza nilale ndio nijue vile itakuwa. Mihango ya kuruta mwiri guku Nairobi utwaro Kitengela no irathie na mbere. Ngiribotira Kameme TV, ritwa riakwa ni Wanjiru wa Foro.